Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda dusamiranira kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwebwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora kwisi hose. Turi live kuri wezi 3 hakaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya Instagram yacu, YouTube na Facebook ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Joedian nini nahazwe. Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri commune Giteranye aho bitatura. Ngiye ndi hano Kampala Uganda. Gende mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Navyuwe n'abasivile bariko bafatikanya n'abapolisi mu kurunda ibiziga vya bamwe mu bishwe mu muduga. Numvise uvuga ngo ubu araremereye cane. Ngiye kurunguruka nasanze ubavuga ko yararemereye ari musaza wanje nakunda yitwa Alain, yarafise imyaka 13. Muri uwo mwanya sinarinzi niba hari abandi bo mu muryango wanje baba barokotse, ariko papa, Maria, Alain na Parfait bo nari nabonye ko babishe. Negeye mbere umwe mu bari mu muduga numvise abwira umushoferi ati tumuhohoshe. Uwo mushoferi yanka ko banyica avuga ngo ndise babiri sinokwica uyu mwana yarinze akirira ngaha. Ayo namwe mu majambo ari mu gitabo La Cicatrice umupfasoni Lydia Ininahazwe Sentamo aheruka gusohora agaruka hanini ku mahano be na mama wiwe co kimwe na musaza wiwe umwe Rudende barokokanye baciyemo mu rwimo rwo mu 1993 mu Burundi. Ico gihe Madame Lydia yarafise imyaka 9 yarokotse kugihamana, ariko agira gahinda kenshi kamujije gukomeza baho yisanzuye nk'abandi bana bangana. Yarokokanye igikomere caho yatemwe ku mutwe. Ako gahinda yarafise kamutuma kugihisha rimwe na rimwe akanicuza igituma atavutse mu bwoko butari ubw'abatutsi. Urwo rwimo rwamutwaye abaryango biwe barimwo se yaribura amatari w'intara ya Karusi mu Burundi na basaze biwe babiri barimwo umwe yamupfiriye uruhande, rwamutumye ahungira mu bihugu bitandukanye birimo Rwanda, Tanzania, Republika ya Demokarasi ya Kongo n'Ububirigi imbere yuko aza kubaha muri Amerika mu gisagara ca Atlanta co muri leta Georgia. Ibihugu vyinshi muri ivyo yahungiyemwo ntigeze abitekanirwamwo. Muri Kongo yahaboneye amakuba arimwo ukuzira ubwoko bw'abatutsi yavutsemwo. Muri Tanzania bimugendekera uko. Mu Rwanda naho ahahurira n'abatatahura igituma yegera ubwoko bwamukomerekeje ku mutima no ku mubiri nubwo batahura gahinda yarafise. Muri sanga ino musi twamubatumiriye ngo adusangize ubwo rugendo rukarishe yaciyemwo kandi yishuye ku bibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika harimwo abamaze gusoma La Cicatrice bisigura inkovu canke abifuza gusoma. Madame Lydia Ininahazwe Sentamo, ikaze ku ijwi rya Amerika kandi mwakoze kuduha kanya kugira ngo dushobore kuyaga ku gitabo canyu La Cicatrice muherutse kwandikwa kigasohorwa na edition iwacu. Murakoze cyane Diane, ndanezerewe cyane nanje kuba turiko turaganira muri uyu mwanya. Ego kandi ukomere cyane. Igitabo cawe naragisomye, harimo vyinshi umuntu agiyemo yumva ko ari inkuru yakubaye ko vyagushikiye bitoroshe kuvuga, ariko La Cicatrice wacumviriye gute
ko cosoka mu 2021 inyuma y'imyaka irenga 20 uciye mu makuba angana gutyo ga Lydia? Kwiyumvira gusohora igitabo ni ibintu nigeze niyumvira kuko sinashaka ibyo nabayemo kongera kubisubiramo. Zari inkuru ziremereye zimvuna ku buryo rimwe na rimwe niyo nicara nkumva biragarutse muri jewe. No mu gitabo narabivuze ijambo ryaguma risubiramo ryavuga ngo stop pasa ibyo ntubyiyumvire ifare ko ndabihagarika. Igituma gikomeye cyane cyatumye yandika maze kubona ko nabyaye nkabona na musaza wanjye nasigaranye nawe abyaye, kubera ko nakuze numva ko ntazabaho imyaka myinshi ku buryo nabona abana. Numvaga ko nshobora gupfa umwanya wose, naniteze numvaga ko urupfu tugendana, ko nshobora gupfa igihe icyo ari cyo cyose. Mbonye mbyaye rero nza gusanga histoire yanje, inkuru twabayemo ntizajyana nanjye. Donc hari abazasigara abazaba ari abuzukuru ba Sena Manglebert, abazaba barankomotseho, donc bazifuza kumenya uko byagenze. Hanyuma ngira Imana, ngira umukorege twakorana niwe yambaza nako ntangura igitabo mvuga ukuntu yambajije, ambaza ati mbega wowe urazi ko abantu iyo atari umurundi cyangwa umunyarwanda biraborohera kubaza ibintu kuko ntibabaze mahiyarite tubamo. Ati none uri umurundi uri umunyarwanda? Mbwira ntigende byose, ndi umurundi ndi umunyarwandakazi. Ati none uri umuhutu cyangwa umututsi? Deje icyo kibazo nta murundi upfa kukikubaza cyangwa umunyarwanda, kenshi usanga ari tabu. Ambajije gutyo ronca ngira amatsiko yo gushaka kumenya icyazi ko abahutu n'abatutsi. Namwe yatinze ko hari ubwoko bw'abantu babi bica abandi n'ubundi bw'abantu beza, ariko sinzi ko batandukanye cyane mu byo kumusigurira rero muri make. Arambwira ati none ko cyo kwandika igitabo? Ndambwira ati sinoshobora kwandika ibyo bintu. Arambwira ati nyamara ati bitekerezeho. Nuko rero icyumviro cyaje maze kubyiyumvira, kuko mama yahoraga ambwira kenshi avuga ati genda nifuza kuzandika ibyatubayeho, ariko izo nkuru zo kumbwira ngo kwandika nkavuga nti Imana yanjye mbabare ntazambwira ngo ndamufashe kubyandika kuko sinshaka gusubira muri bijya bintu. Nuko natanguye tudusuma ngenda nandika page ku yindi bitanyoroheye, ariko nsanga nabyanditse. Ariko no mu byampushije kwandika ukubera gusiga histoire ku bana bacu, nashakaga no gushira ukuri ku izina rya Sena Manglebert ryambitswe iceyi. Abantu bakamwita umwicanyi, bakavuga ko yateguye ubwicanyi bw'abatutsi, ndetse hari n'abandi bataramuzi ariko bagiye bumva inkuru bazihererekanya ari ibihuha. Umuntu wese yakumva iryo zina akavuga ngo iryo zina ndarizi, ngo uyu muntu ngo yakoze iki, ariko nta n'umwe yigeze yumva version yacu tuvuga twe twari kumwe, twe twabonye apfa, twe twabonye bamwica, kuko hari na benshi batari bazi ko yapfiriye mu kiraba, bazi ko yapfuye ngo yagiye kwica abandi. Numvaga nshaka gushira ico kintu nkavuga nti niba ngomba no kubaho n'iminsi isigaranye, reka nsige ndanze justice pour mon père, kuri papa wanje, iryo zina bamenye uko byagenze, kuko abenshi n'abatazi ukuri, abazi ukuri n'abamwishe kandi bo bashatse kugira ngo bakunyegeze ntibazabimenye, ariko abenshi n'abatari bazi ukuri bavuga ati mbere byo byaragenze gute, kandi badatinyuka kuza kukubaza kuko batinya kugusubiza muri aya mateka yakubabaje. Abo rero nibo nashaka kubwira, mbwira abo bashaka kumenya ukuri, ariko nshaka no kubwira n'abana banje n'abandi bana b'u Burundi ndetse n'abisi yose, kugira ngo abantu twirinde kugera aho twageze, twirinde kugeraho abantu babi bikuko bakica abandi bitewe n'uko umuntu atiyumvira kimwe nabo, canke bitewe n'uko umuntu babona atameze nkabo. Icyo nicyo nashaka gufeza pasi muri message, mais aussi icanyuma kandi gikomeye nacyo nashaka kugira ngo cyo ndacandike. Nashaka kugira ngo abantu bumve ko ikiza kitaheze, ibintu byiza biracariho, abantu beza baracariho, abashinga ntahe baracariho, abantu b'ukuri. Kubera ko usanga iyo umuntu yumvise nka histoire ibabaje, hari nk'abantu benshi batangiye gusoma igitabo cyane bakambwira ati nta gitangwe ariko nta force yo kibandanya, birababaje. Nkambwira ntibandanye, ndashaka yuko ubandanye kugira ngo ubone yuko si bibi gusa twahuye nabyo. Mu bazosoma igitabo bazobona yuko ntigeze nandika izina ry'umuntu yatugiriye nabi, nta muntu n'umwe yishe nigeze nandika izina ryiwe, suko ntabazi, ndabazi twaranahura, ndabazi gose, ariko nashaka kugira ngo umuntu yarangiza gusoma igitabo ibintu bimusigara mu mutwe, abari amazina y'abagize neza, yibuke Bankurikiye Martin, yibuke Bakararuza, yibuke Banyangoma, yibuke ba Rucunga Gaspard n'abandi benshi nagiye nandika. Bagiye batugira neza, baduhaye urukundo, bemeye rimwe na rimwe kuba bashobora no gupfa kugira ngo basohoze ubuzima bwacu. Numvaga ko abo bantu bakwiye guhabwa icyubahiro naho batakiriho benshi, ariko famille zabo bazizirikana iciza kiganze. Ntihagire umuntu azajya yumva ko yaciye mu makuba ahora avuga ngo hajya bangire nabi,
umuntu yaheza gusoma igitabo avuga ati mbega bajya bamenja no bagira gute baragiye n'ababa bantu oya ahubwo aheza avuga ati mbe bajya bashinga naye bari abantu bakoze ibyiza nka famille Rukere canke n'abandi bagiye bakora bijya bintu uriya mutima twawukurahe ni gute twomera nkabo mu makuba tukagaragara nk'abantu beza tugakora icyiza mu gihe abantu bose babaye ibikoko nashaka kwihanda hommage icyiza kandi kumvisha ko mu Barundi naho abantu babaye babi hariho abantu beza kandi abantu baracariho. Madame Lydia imbere ko tugaruka ku mutwe w'ico gitabo witwa La Cicatrice ni kuvuga inkovu reka tubanze tugire aho nyene uvuga ati nashaka yo kwiciza gitsinda bakamenya bati kanaka kararuza abasoma igitabo barazi niwe yabafashije kugira ngo mushobore kuvika harusi mushiki Bujumbura igihe vyari bigoye cane ko muhava ariko muri ico gitabo nyene hari ahantu ugenda ukavuga ati haragezaho numva no kwihora numva umenga noja nanje mu mirwi igwana nkaje nk'umukobwa nkahorera data nkahorera abo tuvukana ubwo rugendo waciyemo kugira ushika uvuga ati reka ibi byo kuba barandabireke ahubwo nyabona mbanze ntsimbataze ugo rukundo byarakugoye kugira ngo uze gushika ngaho Lydia wagwanye urugendo ingwana ingana gute kugira aho uvuga ati ivyo naciyemo byose ndabivyaza urukundo nshire ahabona bakoze iciza abankore nabi ndabihorere byagufasha umwanya ungana gute uca mu bimeze gute? Byafashe nagize imana ko ibyo byiyumviro nabigize kugeza ku myaka igera kuri 14 biratangaje kubona umwana w'imyaka 13 12 ashobora kuba afite ibyiyumviro bibi yiyumvira kuzokwihora numvaga nzihora kandi uko ndabyandika sinumvaga ko nzihora nkajya kwica abantu banyiciye numvaga ashaka kubicira abana kuko numvaga ko ari cyo kintu cyonyine cyubabaza bakumva agahinda bateye mama bakumva ukuntu babaza ko numvaga nisha abo bana bazova b'imfubyi nkanje nabo basure basufre nkanje kandi numva ntashaka umwana kuyosufra numva no bica ariko urupfu rutameze nk'urwa banyiciye abanje ku buryo badasufra sinzi ukuntu niyumviraga no bikora ariko urumva n'ibitekerezo by'umwana yahuye n'ibyo bintu ashaka kwihora kuko ari yo nzira yonyine yumva yahanda justice ariyo bapfuye hanyuma rero ndabisigura mu gitabo ikintu cyatumye mpinduka kuri iyo etape ku myaka 14 nuko naje mu bintu byo gusenga biramfasha ngira kwizera nizera Imana nizera d'abord nk'Imana kuko bari bayimvishije bambwira ngo ni Imana nziza ngo ikunda yuzuye urukundo hanyuma ikindi ngo ni Imana idapfa icyo kintu cyo kudapfa nicyo cyankuruye kuko nabuze nti ni Imana imeze nka papa kandi iri eternel itazokwigera ipfa kuko papa narabonye ko yapfuye abankunda barapfa ariko ntizapfa kandi irankunda niha kuyegera njya mu byo gusoma Bible cyane njya mu ijambo ry'Imana ndabyakira ndabyambahasa n'umutima w'umwana na innocence mfite nako gahinda no kumva naratawe no kumva nta na wankunze nta n'ubwoko novuga ngo bwankunze hanyuma muri ibyo numva ikintu muri jewe ngira introspection numva ikintu kirangira ati none iyaba wowe wari muri mu ruhande ufite ubushobozi bwo kuba kwihora umuntu barishe benshi ndavuga ni nibyo mbona narabamaze niba warabamaze rero menya yuko hari n'abaje kwica iwanyu nabo bari barabeshwe baje bazi ko baje kwihora bo ntibagize amahirwe yo kubona umwanya wo kudashobora kubikora kugira ngo biyumvire nkawe bo bababwiye muri ako kanya kuko ndabisigura yuko abantu baje kwica baje bavuga ngo angeberisha abana bari muri Sewuhiga ngo yabishe bose ngo yabamaze niba batanze itegeko kandi abo bana baciye bagaruka bamwishe vendredi mardi abana bose baratashe kandi namwe bishe ariko urumva nk'umuntu w'umunyagihugu bateyemo yuko afise abana bari biga nawe mu muvyeyi bamubwiye yuko abana biwe babishe urumva ikintu cya mbere kuba no kwihora nkuko nanjye nahise kwihora akaza kicira umuntu yabishe kandi nawe akamwicira abana kuko nawe yabisha biwe ndavuga nti nanjye yongera ubushobozi mba narabikoze ariko sinabikoze nico gitumaga Lydia muri ico gitabo cawe sindiko ndibuka neza urupapuro nimba ari mu ntango canke hagati ariko uko biri kose waravyanditse uravuga ati iyo umwana aciye mu vyo wise muri ico gitabo wavuze gukomereka
ashobora kuba acteur d'horreur nuko nyene wabivuze atashobora kuba acteur d'horreur naho wafatiye mu kwemeza yuko umwana iyo aciye mu bintu vyinshi bibi muri kazoza kiwe batamurabiye hagufi ashobora nawe nyene kuzokwisanga ariko arakora ibibi vyinshi atazi gituma. Ego umwana arashobora kuba muri extreme zibiri arashobora kuba umuntu akora icyo kibi kuko arico yabonye kandi ashaka kwihora nkuko yaba le contraire kugira ngo aharanire kutazigira gikora ariko nibyo nsigura arafanga je pense muri conclusion mvuga nti les blessures umuntu agira kiri muto ziragora gukira ziragora ni ikintu kuko urumva ni mu gihugu uri kurakura utarukwiye kubona ibyo wabonye ni ibintu n'umuntu mukuru atakwiye kubona ariko kubibona uri umwana monde ibihindutse ubonye ibintu bidakwiye kubonwa n'umuntu kandi ukayibona mu myaka wari urakura ufise innocence urumva nuko ngo innocence yaraheze umuntu atarabiye hafi rero atagize apfuye ngo agire encadrement nziza nkuko je nagize Imana akagira mama umuntu ababarira facilement kandi agerageza kunyereka urukundo no kuguma nyereka ko iciza gihari aguma ashigikira cyane abantu batugire neza akabaramutsa akaguma arizo histoire nsubiramo kurusha bagize nabi sinzi kuko mba narabaye c'est sûr ko mba narabaye undi muntu mubi kandi mba peut-être ubunkora ibintu bibi gusa. Hanyuma rero ngarutse kuri ca kibazo nari nakubwiye c'umutwe w'igitabo ugira ngo la cicatrice wabivuze mu ntango uvuga ati n'umugenzi wanje umugenzi arafise izina mu gitabo abagisomye abazogisoma muzomusangamo yitwa Jana. Uyo mujana umugenzi wawe mwana korana yatanguye kubaza ati uri umuhutu kazi canke uri umututsi kazi. La cicatrice kugira ngo ico gitabo ucite gutyo cavuye mu mizi y'ico kibazo yakubajije canke cavuye kuri ya nkovu ugendana mu mutwe yaho bagutemye umupangaga Lydia. Alors kugira ngo yitwe cicatrice au départ sinayo titre nashizemo nari navuze gusa natanze histoire yanje ntandi kubuhamya ndabwandika gusa uko byagenze ariko nsanga mu buhamya uko mvuga ndiko ndatanga yakote nashaka kuvuga ya ntahene narahishe muri jewe ya mateka ntashaka kwibuka ayo mateka agahurizwa na ya nkovu nayo nkurampisha kuko iyo nkovu abantu bayibona ikintu cya mbere bamaza ngo mbe wabaye iki ngo mbe ni accident donc abantu utubazo tw'abantu babaza hari abantu babana marado rimwe na rimwe bakakoza ibibazo gutyo ngo niba bagutemye ngo ngo ni bande bagutemye ubundi icyo kibazo tunashaka guhura naco naca ndayinyegeza nkashaye ikintu bakagira ngo ni n'agasire rimwe na rimwe kugira ngo nk'akarongo nicishirije amutwe urumva no kubona naramaze kwihevera mu byo nanditse nkerekana yakote nashaka kunyegeza naravuze no ku gitabo kuri couverture ifo ko nshira ko n'ifoto yerekana cya kintu ahora nyegeza ariko uno munsi nashize ahabona rero icyo kintu ubona ukibona ifoto nta kindi ubona iyo nkovu iyo titre rero na Antoine yayinkopoje ko nagene nashatse kwita ukundi nsanga iyo titre niyo iri simple kandi isigura ibintu byose inkovu uko umuntu abona kandi ni inkovu tubona ku maso ariko ari inkovu zo ku mutima umuntu atabona. Ori orere mama ora mwiza wanje ora uhenda hende nagukozerire ora senchuti yanje. Lydia reka tuvuge ko uyu Antoine uvuga ari Antoine Kaburahe wo mu kinyamakuru Iwacu edition akari yasohoye igitabo cawe La Cicatrice. Turafise rero batari bake harimo amaze gusoma igitabo harimo abifuza kugisoma bafite utubazo bashaka kubaza n'intererano nkumbure. Turahera kuri Richard Gashira hamwe ari muri Canada Ottawa. Richard mwiriwe ngaho Canada. Mwiriwe neza murakomeye mwiriwe Lydia. Mwiriwe neza nsha. Gashira hamwe Richard uri mu bamaze gusoma kino gitabo La Cicatrice ca Madame Lydia akabazo kanyu canke intererano. Akabazo ka mbere nashaka kubaza Lydia ni jana nasoma igitabo nashaka kugushimira kuko kugira uronke inguvu zo kwandika gufata umwanya wawe ukandika giye gitabo birakeneye inguvu none nashaka kugushimira kugufelicita ko ni courage idasanzwe kubikora
none nashaka kubaza, none iyo courage wayikuye he? Byagenze gute kugira imyaka n'imyaka iheze gute jewe ubunye harageze ko nandika ikiri ku mutima? Iyo courage wayikuye he? Urakoze cyane ku kibazo kandi urakoze ku confesita. Courage nayikuye ngira nibyo nari nasiguye tugitangura, nayikuye mu ko imyaka yose namaze bijya bimaze kuba yangura twaciye mu numva ko nshobora gufunganya rose. Sinashobora kwiprojecta kure ngo numve ko nshobora kumara imyaka nicare nk'abandi bana ngo mvuge ngo ninagira imyaka 30 nzokora ikingwe, nagira imyaka 20 ngire de rêve. Ntabwo nari mfite numva ko nshobora gufunganya rose. Hanyuma mbonye mbayeho mbona ndakuze ndavyaye, ndavuga nti bya bintu birashoboka, bwa bundi ni nafata isoni yanjye ntizabiheze. Hari abana bazasigara, hari abantu bazasigara bazanyitirirwa, hari abana bazasigara bazobara ubuzukuru ba papa. Ndavuga nti kubwabo ifo kungira icyo mfika, ifo ko ndabasigurira uko ibintu byagenze. Courage au départ nibo bayinteye, kubona ko finalement narabayeho, ndari nzi ko nzoba none nabayeho, niba nabayeho rero ngira icyo mvuze. Merci. Ikindi kibazo nashaka kubaza, urabona twese turafise des relations, turafise abavyeyi, turafise abavukanyi, turafise abana. Umuntu wese muri twese iyo ufise umuntu ukunda umubonamo ibyiza gusa. Navu mfata nabi ngo ndiko ndagira une agression mu bitabo cawe qui reflète histoire yabaye muri province Karusi. La province Karusi vyahabereye ya beaucoup de vers. Hari avuga ivyabaye ko vyabaye kunuko, abandi bakavuga ko vyabaye kunuko. Wewe version yawe nimba mu byo wavuze hariho ibintu wibaza yuko uzotanga image mbi ya papa wawe, est-ce que ivyo bintu bihari wari gushaka kuvyandika mu gitabo? Wari kuronka yo courage kuvyandika? Si jamais uvuga uti ari kintu bavuze kuri papa kimeze ukuntu iki kintu sinzi ko cyo cyangwa atari ico mugabo kubera mbona umengo baza kuvuga papa guku iki je préfère kugisimba kutagishika kutagishingamirako. Est-ce que waravyiyumviriye kurandika? Urakoze cyane kubw'icyo kibazo. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo ngiyo umuntu ari uwawe ngo nta kibi umubonako. Sinemeranywa nabo kuko ndashobora kuvuga n'umuntu tuvukana nkavuga nti umuntu akaza akambwira ati yakoze ndabizi ko ameze gutya, ndabizi ko ashobora kubagira ishavu, ndabizi ko ashobora kubavuga nabi, ariko ndazi n'ibyiza byiwe, sibyo? Kuvuga ngo papa ngo hariho version ngo iyo haramuka habayeho nka version mbi ngo nari kuyivuga, nibaza yuko kugira ngo ufashe abantu gukira, ni nacyo nifuriza n'abakoze ibi, ni uko umuntu yerekana faiblesse ziwe, kuko nanjye ndibaza ko izanje nazerekanye. Nashobora no guhisha nkavuga nti je namye ndi umuntu numva nababariye abantu bangiriye nabi, sinigeze nifuza guhora, sinigeze nifuza ko nogira nawe umuntu. Nashobora kunyegeza iyo kote yanje nkerekana kote iri fort yerekana ibintu byiza gusa, ariko nibaza ko byiza ari kwerekana niba hari ibyuzi aho umuntu yabaye faible ukaba waherekana, ariko na force ziwe nazo ukazerekana. Iyo habe iyo kotenzi uretse ko nsigura neza j'avais 9 ans kandi igitabo nandika ni igitabo kiri apolitique, nta politique ninjiyemo, sinashatse kujya gusigura Fodebo ngo ko yakoze no ko yagize. Navuze nk'umwana w'imyaka 9 avec les yeux y'umwana w'imyaka 9 ibyo jewe nabashije kubona n'amaso yanje. Donc ibyo nabashije kubona n'amaso yanjye nibyo navuze. Habayeho hari ibindi binsiga canke byabayeho umuntu akaba ari umuntu ashobora kuvuga ati nabyo byagenze gutya, nawe yovuga ibyiwe. Ariko sinibaza ko noshaka kunyegeza iyo kote hari nkaho yabaye faible, hari nk'ikintu yakoze kitari cyo ngo no kucerekana ngo kugira ngo ndamuvuge neza. Ari cyo gihe sino kwandika n'igitabo no fuma ndakireka aho kujya kwandika ibintu nkabesha, no kireka kuko ntaco cyo kije gufasha umurundi no muntu wese uzogisoma. Tuzi ko Diana afite umwanya. Ikibazo cyanyuma afise ni est-ce que c'est une question ikibazo kiri direct church. Papa wawe yari afise un demi-frère yitwa Evariste. Ouais, non, avec demi-frère, c'est son cousin. Son cousin. Yapfuye gute Evariste? Alors Evariste d'après abari bariho kuko hari no mu cousin yarokotse ariyo
bishwe ndanabivuga no mu gitabo bavuga ko bishwe n'abafodebu b'abahutu baje bica abagabo. hari famille 3 ngo zari zahungiyeyo, ndabivuga ndabyikura ko, ariko ndavuga donc ibyo bambwiye abari bariyo umukuza wari uriyo n'abari bari guhiga ico gihe barabizi, ni histoire izwe. hari famille ngo 3 zari zahungiyeyo, abagabo ngo barabica, hama bafata abagore bari mu nzu barabaturira mu nzu bose, abagore n'abana, nuko bose bapfuye. umuryango urazima complètement. Ico gihe babishe mu nyuma ya papa wawe cyangwa imbere yiwe? Bapfuye vendredi nabo le même jour que nous. Sinzi bavuga ko bashobora ko barabishe mbere quelques heures avant. Twamaze kumva ibihuha, ndibuka ko duhari hari uwavuze ati avuga ko kwa Evariste babishe. Icyo gihe twari turi mu nzu nyine, hari abasoda imbere y'urugo, nta wigeze asohoka uyu munsi wose, ariko abantu bose bari bazi ko ari ibihuha, nta wumva ko hari ikintu cyabaye, abantu bapfuye. Tubona abantu bahunga baja mu ikambi, nta wigeze akonfirma kuko nta wigeze aza kutubwira inkuru avuyeyo. Ku buryo na papa nibaza ko yapfuye ataramenya ko izo nkuru ari zo canke atari zo. Baza ko bashobora kuba barapfuye mbere yacu, ko twe baje kuba duteye mu vers 14h, bo bashobora kuba peut-être barabateye imbere gatoya. Mavambiti. Yashoboka. Jewe nije batararifise, sinzi ko hari ikindi nubunga ko. Oya, urakoze cyane gose, mugire umunsi mwiza aho muri Canada, muri Ottawa. Murakoze. Mego. Madame Lydia, numvise ivyo Gashamwe Richard ahejeje kuvuga, aragarutse kuri umwe mu baryango banyu bahagufi bafanikira na papa wawe. Muri rusangi waburiye abantu bangahe mu gwimo gwo mu 1993 Galidia? Sinzi ko nobasha no kubaharura. Uretse abo mu muryango wacu, donc papa na basaza banje babiri, urumva uyu mukuza yitwa Evariste yapfanye n'abana be 5 n'umugore. Hari n'abandi babakuza ba papa nabo nzi bapfuye, hari ungira uwapfanye n'abana 6 si je me souviens bien. Hakabaye n'abandi ba oncle bagiye bapfa, bagiye bica ukwabo. Sindigera mparura ngo mbone mbabwira igitigiri ngo exactement bapfuye. Sindabiharura, ntwa ni benshi, ubu no kuri kote hari n'abandi n'aba oncle bandi bapfuye, n'abana babo na nyogokuru no mu beau-père wa papa. No gukomera cyane. Ego no gukomera cyane. Turafise mu bandi bamaze gusoma kino gitabo Madame Letitia ari mu Bubiligi. Letitia ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Ego turi kumwe na Madame Lydia twabatumiriye, na kabazo canke intererano ufise umubarira. Lydia mwiriwe, murakoze cyane ko makatanya. Maze gusoma igitabo cye wewe nibajije ibintu byinshi cyane, ariko hari ikibazo nyamukuru nabonye nifuje kukubaza. Lydia, nakubaza eske mu by'ukuri nk'uyu munsi uramutse uhuye n'umuntu bakakubwira ati dore uwamaze umuryango wawe, dore wishe so, uri inyuma y'urupfu rwe n'abavandimwe bawe, uwakwambuye abawe wakundaga, ugasigara uri imfubyi, ukabaho ubuzima bumeze kuriya nasomye buteye agahinda, ni iki mu by'ukuri uhuye n'umuntu nk'uwo ngo bakakubwira ati n'uyu wakoze aya marorerwa yose, wumva ari nk'icyo wamubwira? Icyo ni ikibazo gikomeye kandi kitoroshe gusubiza, ariko nagerageza kuko nshobora kubigerageza mvuga ndabivuga kubera ko ntamubona iruhande rwanjye, ariko peut-être mubonye navuga n'ibindi. Ariko icyo nifuza numva namubwira mpuye nawe, ndazi ko atabamiriwe neza mutima, uko biri kose nta muntu umena amaraso ngo agire amahoro, uko biri kose biramutomanta. Donc ikintu no kwifuza ari nayo justice numva agiye nifuza, nuko uyu muntu yavugisha ukuri agatanga version yiwe, kuko ababishe bo bagiye gutanga ibyo bihuha byo kuvuga ko babishe bafite igituma, comme si kwica umuntu bigombera impamvu. Donc twamwishe kuko nawe yishe, cyane twamwitse kuko twamwishe kuko ari umuntu mubi. Agatanga la vraie version, igituma yamwishe n'ukuntu byagenze, kugira ngo ahe n'isomo n'abandi bose bafite ibyiyumviro nk'ibyo. Ababera isomo babwira ati ntimugahubuke, ntimukumve ibyo abantu bavuga, cyangwa ntimukice. Donc abera isomo abandi, nicyo kintu cyo numva yagira nk'intererano, ari nacyo namusaba cyonyine, kugira ngo avugishe ukuri, kandi kugira ngo icyo kintu atazagisubiramo, anabwire n'abandi kugira ngo batazakigwamo. Nicyo namusaba gusa. Ubundi nkamubabarira, kuko kumubara ko naramubabariye akaba amahoro.
zino ndabisubiza. urakoze cyane, ndanyuzwe rwose, urakoze cyane. yego Urakoze. urakoze Letitia ngaho mu Bubiligi, ugire umunsi mwiza. Murakoze namwe cyane. Bye. Lydia, hari akabazo nshengira inyuma y'ikibazo gihejeje gushikirizwa na Letitia, abaza ati ari nkamwe uhuye n'umuntu yakugiriye nabi, mu bakugiriye nabi hari abo mumaze guhura amaso mu yandi ukababona, haba kera ukiri mu buhungiro Tanzania, Kongo, mu Rwanda, hari uwo urabona amaso mu yandi ukamumenya? Ego twarahuye kenshi, ahubwo mama niwe nabona abaramutsaho akajya no kubaramutsa, ajya kenshi narababona nkumva zishaka no kubaraba. Icyo gihe hari imbere maze gukura, aho mariye gukura ntawe turahura ngo tuvugane, ndetse nabo niyo twahura mama akababwira ati wa mwana, akenshi ntibamenya kuko nari amaze gukura, bamperuka mfite imyaka 9, unari amaze kuba inkumi, akenshi ntibashobora no kumenya. Ariko twarahuye, bari mu Burundi, urumva ntibafunzwe, nta n'umwe yafunzwe, bose bari mu buzima bwabo, twarahuye. Hariho uragira intambwe akaza kwisabira ikigongo bwiwe wenyene? Ikigongwe no pavoma, ndazi ko nk'umukomanda namuze mu izina justement yaragerageje kuvugana na mama, aramubwira ati je vraiment gerageza kwisigura, ariko urumva maramubwira ati iyo ushaka abana ntibari gupfa, n'umugabo ntiyari gupfa, ati ndetse nubwo umugabo yari gupfa kuko yaranabyiteze, iyo umuntu agiye muri politiki aba abizi neza ko ibyiyumviro bye bishobora gutuma anapfa, kuko nawe yari abizi ati nashobora gufungwa cyangwa bakanyica, atari ko abana kugira ngo mwice abana kuriya ikambi ya quelques mètres y'inzu yacu ntihagire umuntu n'umwe avuga ati abana ntibabakoreho. Ndetse no mu ba mandataire abandi bagiye bapfa, murabazi abenshi ntibabiciye abana kugira ngo baze bice abana, bice n'abakozi, ati bijya bashoboraga kurikiza. Urumva agerageza kwisigura nabi ari kurumva nta kigongo, nta waje ngo avuga ati mbabara kubyo nakoze. Yego. Kundi murongo wa telefone turafise na Diane ari mu Bubiligi, nawe ari mu basomye kino gitabo. Diane, ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Murakoze. Twatumiye Madame Lydia Ninahazwe kugira ngo ashobore kwishura ku bibazo byanyu bitandukanye, akabazo canke intererano. Njye nawe mufite ikibazo kimwe. En fait mu byo nasomye mu gitabo hari aho avuga ko yabonye visa yo kujya mu Bubiligi mu 2004. Nyuma muri icyo gihe nta mpungenge yagize cyangwa ubwoba yo kumva ko asize mama we n'umuvandimwe we Diva, ko abagizi ba nabi babakurikirana, kuko hari aho yavuze yuko mu 2010 ava mu Bubiligi asubira i Burundi gushyingura papa we n'abavandimwe be babiri, yuko mama we yamubwiye ngo atahe byihuse kugira ngo hatagira ikibazo. None muri icyo gihe mu 2004 aza mu Bubiligi nta mpungenge yagize yuko abe yasize i Burundi se, cyangwa icyo gihe bari mu Rwanda, ndakeka ko bakurikiranwa. Urakoze Diane. Impungenge nibaza ko nazihoranye, kora ko nkuko nagiye mbivuga, sinigeze nicara numva yuko numva ko urupfu turi kumwe, urupfu tugendana umwanya wose rushobora kuntwara cyangwa rugatwara abandi. Kandi impungenge nayo mfite si zo gupfa, akenshi nabaga mfite impungenge zo kongera kubura abandi. Donc naje mu Bubiligi mbizi neza ko ngiye, ariko nsize abandi, kandi nzi ko ndabasize bari basigaye mu Burundi, nzi ko bari kumwe n'abo abandi bishe n'abandi batwiciye, kandi bazi neza ko nabara batemunje kuko bazi ukuri badashaka ko bazavuga. Nari mbizi ko umwanya wose ushobora kumuhagara akambwira ko babishe, ariko nta kintu ashobora kubikoraho. Je naragiye kugira ngo suve ubuzima bwanjye, ngerageze kureba ko noramuka nkamara n'iminsi na mike, ariko nari mbizi ko umwanya wose nari mbyiteze ko bashobora kugira icyo baba, nta kundi nari kubigenza. Urakoze cyane Dia. Namwe murakoze cyane kunyakira. Kugira umunsi mwiza ngaho mu Bubiligi. Namwe mfatiye kuri ako kabazo ka Diane avuga ati mu Bubiligi ntiwigeze ugira ubwoba yuko mama wawe na Diva, ku batarasoma igitabo, Diva niwe musaza umwe wawe, umwe wasigaranye, umwe rudendemo mwavukana bose, yuko uzohava bagira ikibazo. Uravuga ati narahungiye muri Kongo ndahagirira ibyago, urahava uja muri Tanzania, uvayo uja mu Rwanda, hose ukagenda urahura n'ibibazo bitandukanye. Abadatahura ko igituma Lydia avugisha abahutu, abadatahura ko igituma Lydia wagiye uhura n'ibintu byinshi. Hoho mu Bubiligi waratekaniwe, warigeze wumva uvuga ati ndashitse ndaruhutse, nubwo mama na Diva
bo bakiri muri kariya karere k'ibiyaga bigari? hano si no mu Bubiligi gusa nabaye nk'uruhutse kubera ko urumva twabanje abenshi hari resume zagiye zikorwa z'igitabo ariko zitari zo exactement ngira kubasoma igitabo barabibona. Twabanje duhungira muri Uvira ariko akanya gato turara ijoro rimwe tubandanya mu Rwanda. Twari tugiye mu Rwanda tutashye, mama avuga ati reka ntahe iwacu ngira ngo aho nzabonera agahenge, ariko dutaha mu gihe kibi muri mars 94 hama jenoside yakorewe abatutsi biratanguye. Urazi ko naho twahunze naho baduhiga tugira Imana dukizwa na famille twari turi kumwe ya ambassadeur Ndayegamiye. Tugarutse mu Rwanda nyuma ya Tanzania n'ingorane zo muri Congo, twagaruka mu Rwanda muri 97 nabaye nkugira agahenge gato kuko nageze mu gihugu mbona ko bo bashobora kuba bumva histoire yanje. Baranyakira kuko baravuye mu ngorane zijya kumera nk'izanjye ariko naho zitameze nkazo. Nabaye nkugize agahenge gato. Hama tugiye mu Burundi aho bugeni unashyemera nabi, aho amasezerano yarusha amaze kubasinye, mama tereka dutahe kugira ngo nje guhamba abantu bacu mu cyubahiro. Turataha ariko je numvise ko ariho ubwo wabonye kuko nabonye ko nsubiye muri ba bantu subiye kuza handi nabone za ngorane kumva Burundi giye nabonagamo, kandi n'ubu niko biringira ndacyane ifoko ndabitafa. Niyo manutse ku kibuga cy'indege nkabona nije mu Burundi, numva nije muri security, numva ko umuntu wese ashobora gupfa sinzi gito, ariko ngira n'ubwo rupfu twahuye narwo abanye narwo cyane. Ubwo numva tugarutse mu Burundi niho nahise numva ko nta mahoro mfite. Hamaze nk'imyaka 2 ncanja mu Bubiligi. Nari nzi ko ndabasiza atari heza, ariko nta kundi nari kubigenza. Narabaho nkakira ubuzima uko buje, kandi sinumvaga ko bapfuye ndababara kuko nzoba nsigaye, ariko quelque part numvaga ko n'urupfu narwo n'ukuruhuka. Numvaga ari ukuruhuka, sinigeze nishiramo giye ko wapfuye yagize ngorane cyane kuko je ndiho nagize Imana. Nabonaga ko wapfuye yararuhutse arangije ibyo yagombaga gukora, nanjye ndiho nuko ngifite ibyo ngomba gukora, nihagera nanjye zataha. Kandi nako ndiyumvise. Sinigeze mvuga ngo ndashima Imana ngo ndanezero ko ndiho ngo nagize Imana kuko ndiho. Kuko mvuze gutyo ni nk'abapfuye bobo Imana yabanga. Oya, twese iradukunda, umwe wese na mission yiwe yayihejeje arataha, nanjye nihagera nzataha abandi basigaye. Uvuga ati wabona ko gupfa bishobora no kuba kuruhuka, na mama wawe hari haho hageze bakamubaza umumenyesha makuru ayisomeye mu gitaramo maze ati ico wifuza ni ikati imyaka 5 gusa yo kubaho yo binkwiye. Nuvuga ko ngira ngo mwari mumaze guca muri byinshi kugira ngo umuntu avuga ati nobaho na mikenya nkana bingene umwana yegera imbere hama nkigira nkiruhukira. Mama yasabiye imyaka 5 avuga ati mbeho gusa kugira ngo abana bakure, umwana agire 14 abo muyaya arere musaza wiwe, niyo yari have yiwe. Yumvaga ko Imana imufashije nkagira 14 habo muyaya hari musaza wanje izo bimusubije. Iyo niyo yari kwiyera yiwe, yuvuga ati yisubije noshima Imana. Ariko ngara mu imyaka ubu safe je kuba 28 ans ariho twarakuze. Iyo have yansabira hazuma ko Imana itumvise amasengesho yagenze ukundi. Donc urupfu yarabonaga ko twari tururimo. Je sinumva n'igituma wasaba imyaka 5 kuko je sinabonaga ko n'iminota 2 umuntu yoyimara muri kira gihugu. Yego. Hanyuma Galidia, tugarutse gato mu ntara ya Karusi niho papa yakomoka. Ego. Tugarutse muri iriya ntara ya Karusi mwagiriye mu ivyo vyago kuri abantu kugira iki mugahunga mukagira iki, ni ntara ubundi muri kahise ku Burundi ivugwamwo ko yiciwemwo abatutsi benshi cyane gose, bakavuga ati nimba hari ahantu hiciwe abatutsi 93 benshi, nubwo buriya bwicanyi bavuga ko bwinshi bwahitanye abatutsi mu ntara ya Karusi. Kuki papa wawe ari mu bagiye, hari ico yumvira kuki baba baramwishe yari mu bwoko bw'abatutsi? Aho rero niho byugariye ndetse bakabinatandukanye n'iby'abandi. Uwo ntiyazize ubwoko nkuko abanyakarusi benshi b'abatutsi bazize ubwoko bwabo. We yazize ibyiyumviro vyiwe kuko yari yaragiye muri Frodebu akaja mu mugambwe uri amajorite y'abahutu. Uko kwiyumvira gutandukanye nuko abandi biyumviragaho, kuko haba ari amastereotype, umututsi aja muri Frona, umuhutu akaja muri Frodebu. Kumva umututsi kigiye muri Frodebu akenshi babafata nk'abatraitre, nk'abantu marginale batiyumvira kimwe n'abandi. Sinzi uko bavuga traitre mu Kirundi, ariko nuko babahemu batagiye ku murongo
yamayida yose nyine umuntu agomba kuja umuntu yumvira ukundi kuntu kutameze nk'uko kwari wabo biyumvira. Icyo ni icyaha cyari gikomeye yarakoze, ndetse yahaniwe kurusha n'abahutu bari muri Frodebu. Niko nabivuga kuko urumva we nosema baramwishe kandi bica n'abana, kandi nibaza ko refete yo kwica abana ari cyo kintu bahiriyeho bashaka kumugerekaho amajambo yose bavuze kugira ngo basigure, kuko hari benshi n'ubu bari muri Frodebu hawe bari bazi yuko nka guverinoma rwa kera yoba yarahungiye muhira, kuko yavuga ati kujya ari umututsi ngira ngo abasodabu ntibamwica, reka mpungire ndakirirayo. Hari abantu bafude bari bazi ko ari cyo cyamuzanye, batari bazira icyatumye guverinoma rwa kera iyo twuva hariya. Ariko urumva kuba yari umututsi ibyo sibyo barabye, ahubwo babonye ubuhemu muri derrière ça. No mututsi en plus yagiye muri Frodebu aricwa ndetse yicirwa n'abana. Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya na muri isanga y'ino munsi. Mwumvise ibyo turiko turagaruka ku gitabo La Cicatrice ca Madame Lydia Ininahazo. Dusabe imbabazi abakunzi b'Ijwi ry'Amerika mu Rwanda, mu Burundi, muri Tanzania, Malawi. Abamaze kutumkira amatelefone yanyu turiko turagerageza kubatora ariko ntibikunda, ni ivyuma bidukundira turaza kubahamagara nkuko vyama muri isanga. Ariko tuje mu Bufaransa kwa Didier ari mu bamaze gusoma kino gitabo. Didier, ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Murakoze kunyakira ku Ijwi ry'Amerika Diane. Ego akabazo ndasuhuza rumva ikiganiro. Ego twaguhamagariye Madame Lydia kugira ngo ashobore kwishura ibibazo byanyu bitandukanye ku gitabo cyo La Cicatrice. Turi kumwe ku murongo wa telefone. Nta bibazo byinshi mfite ku gitabo, naragisomye neza, ahubwo namushimiye ingufu yagiranye gutanga témoignage, kuko ntabwo ari abantu bose bashobora gutanga témoignage ku bintu byamushikiye byamubayeho. Mu gitabo cye nakunze ahantu avuga ko mu bundi bwicanyi bwakorewe papa wiwe n'abasaza biwe, ku bundi ikintu yabonye navuga ati yica ubwoko, yica umuntu wenda ku giti cye, nuko ubona arabisigura mu kirundi cyangwa mu Kinyarwanda. Ubundi urwango la haine n'a pas d'ethnie, bisobanuye ko urwango rutagira ubwoko, ko buri wese ashobora kugira, yaba umuhutu, umututsi, umutwa ashobora kugira urwango muri we atitwaje ubwoko. Ikindi gice nakunze ni uko yihaye Imana, yakira Imana imufasha kubabarira abantu bamukoreye ibintu amahano yo kwica papa wiwe na famiye ye n'abasaza biwe. Ashobora kubabarira kugira ngo akomeze ubuzima bwiwe, yabababariye ko burya gutanga imbabazi abantu barabivuga ariko hari benshi batabishobora kubikora. Nibyo namushimiye cyane mu gitabo cye, ku buryo iyo umuntu akomeje urwangano aba yihemukira kuri we. Bitanga gutanga imbabazi, bitanga amahoro mu muntu ku giti ciwe. Murakoze cyane Didier, murakoze. Okay, courage, waradutinyuye abantu bose, watanze ingufu kuriya Lydia. Abantu benshi bashobora gutinyuka kubera ubutumwa waduhaye mu gitabo cyawe cya La Cicatrice. Ni ingufu, bisaba ingufu gutanga témoignage nubwo wabitoroshye. Turagushimiye kubwo témoignage waduhaye. Urakoze cyane. Kubwe umunsi mwiza ngaho mu Faransa Lyon. Okay, namwe mugira umunsi mwiza. Murakoze. Mu banditse ubutumwa harimo uwitwa Gilbert Dushime, yabucishije ku rubuga rwacu rwa Facebook, avuga ngo ndipfuza ico gitabo kuko kirakomeye, ngo mumbwire ukuntu no kironka ndi mu Burundi. Lydia.
Alors igitabo edition iwacu na Antoine Kabura aho bariko baragerageza uko bishoboka kugira ngo igitabo kibashe kwinjira mu Burundi. Ntibyoroshe ariko biri mu nzira kandi igishika kizoba kiri muri librairie Saint Paul. Donc tuzobabwira nikimara kugira mu Burundi bazobamenyesha ariko turizera ko d'ici la fin du mois kizoba cahageze. Okay. Hanyuma kubandi kuko tubaza bamaze kugisoma twasanze ahanini ari diaspora bari mu Bubiligi mu Faransa bari hehe kuki kimaze gushikaho handi hose ushobora kukigura biciye ku buhinga bwa none we warakironkaga Lydia? Ego arakironka kiri kuri Amazon ashiramo ininazwe Lydia Sentamo canke agashiramo la cicatrice acha kibona kuri Amazon abari muri bihugu by'Uburaya no muri Amerika bo barakibona facilement. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise na César mu gihugu c'Ububirigi. César ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Ego twabatumiriye no munsi Madame Lydia Ninahazwe Sentamo ku kitabo ciwe la cicatrice yanditse uri mu batubwiye ko amaze kugisoma akabazo cawe kawe canke intererano. Nasomye igitabo cya Lydia ariko nafite ikibazo nifite kajyanye na niba yaciyemo bitandukanye nyuma yo kuva i Burundi aho yari amaze kugira famille yari imaze kwicwa bahunga bajya muri Zaire à l'époque hanyuma no muri Tanzania. Ubwo rero natekereza icyo gihe ko yari afite umumama wiwe w'umunyarwandakazi ese ntiyaba yaratekereje nko ko yaza mu Rwanda wenda afite igihe byashoboraga yuko mu Rwanda yaba afite wenda ariko ishobora kugira ituze ruduta ibyo yaje guhura nabyo muri Congo no muri Tanzania nyuma nako koza narifite. Lydia urakoze César ibyo mama yari abyumviriye ariko kubera ko yumvaga ko agomba gusura mu Burundi kugira ngo ahambe abacu iteka yumvaga ko agiye mu Rwanda hari yabagiye kure kuko deja twari tuvuye mu Rwanda duhunze jenoside yakorewe abatutsi maze kuba amenya ko umuryango we bose bashize urebye hari hasigaye abana abakuriwe n'abasaza be bake akumva rero nta kintu kimwihutisha mu Rwanda akumva ko yabanza guhamba peut-être nyuma yo guhamba akaba yajya mu Rwanda yumvaga ari ibintu bizaba vuba malheureusement iriya ntambara muri Congo nayo birateye dusanga hari akandi tutarasubira kujya guhamba. Nzi ko nsubije ikibazo ntigisubize neza kabisa niko kandi nayo mfiteho numvaga numva nkurikije ibyo wahuye nabyo ntabwo neza ko mu Rwanda nyine byashobora kuba kirashye ariko ndabyumvise impamvu hari impamvu zumvikana. Murakoze cyane. Urakoze cyane César ngaho mu Bubiligi. Murakoze namwe. Ego harimo umwe mu bagisomye mu gihugu c'Ubufaransa wewe ntiyashimiye yuko tumuvugisha canke tumuvuga amazina ariko aragushimira bivuye ku mutima avuga yuko wagize ubutwari mu kwandika kuri kino gitabo. Majambo yavuga ati ndiko ndagisoma ni nkaho nama mbona umenga uriya mwana w'umukobwa kiriya gihe yari afise umumarayika azaramuvana hamwe amushira handi atanga karorero yerekana ati hari haho bagera ni babe bafise ikintu cyo gufungura ariko we akakironka ugasanga hari uko bigenze kugira ngo ibibazo arimo abironke mugabo kagaruka akavuga ati Karusi yanditse ko ariyo yagiriye ibibazo n'intara yabayemo ubwicanyi bwinshi ngo utegekanya kuzohava wandika ku vyashitse muri Karusi muri rusangi uhereye ku vyagushikiye wewe aho ngira avuga ati waratubwiye ivyawe ariko hari umugambi ufise wo kwandika muri rusangi ku vyabaye muri Karusi Garide. Ndumva ni projet ikomeye yampaye pouvoir numva shaka kuba ntafise cyangwa ntibona ko je natanze juste mon témoignage vuga ibyambayeho ariko nibaza ko peut-être nabo narafunguriye umuryango n'abifuza bose kwandika bibaza bati twabigenza gute twocahe icyo nashaka kubabwira nuko kwandika bisaba ingufu ni muri wowe gusa ibisigaye umuntu ntiyumvire ngo amahera ndayakura he ngo biragenda bite bandike kandi bandike ibyo babonye bandike ibyo bari sure ko bazi
badashaka kwagirizanya canke gushiramo urwanko abandi bandike kugira ngo hagire amateka asigara kandi nibamara kwandika abazogisora bazoboneka ntibigombera ubushobozi bwinshi ntibigombera amahera bigombera juste rukohaje iba muri wowe ukandika ibyo wabonye ibyo kwandika ro kuri karusi sinzi niyo yofuva ndayifise ubu ariko peut-être ntawomenya ngira ashobora kugira opportunité yo guhura nabo bantu bari karusi ico gihe umwese akambira nka témoignage yiwe niba ashobora kugira icyo ndamufasha nkamufasha kubyandika ibyo nabyo twobikora tukandika amateka y'ikarusi uko yagenze twogerageza ariko poboneka nta iyo projet nta nari mfite vraiment hanyuma mu gitabo hariho handi uvuga yuko ubwoko bwose bwibaza ko bwaba bufise ukuri ku mubabaro bwaciyemwo amabi yaje abugana ibi bije vyongera ku bandi bakomeje kumvikana bavuga yuko ukuri ku vyabaye mu Burundi gutandukanye nimba muri Karusi harapfuye abatutsi hariho n'abahutu bahapfuye nimba imuramvye harapfuye abatutsi hariho n'abahutu bahapfuye aho bakahagarara bavuga bati ukuri ku vyabaye mu Burundi kuba kwinshi Lydia kuri iki gitabo cawe wewe ivyo waciyemo n'ivyo wanditse uhagazeho kuri iki kibazo c'ukuri ku vyashikiye igihugu c'u Burundi koba kwinshi canke amabi yaciye mu Burundi yohabwa izina je nibaza yuko tukwiye kuva muri mu kintu cyo kuvuga ngo ubu bwoko ni bubi uwo ni bwiza mwese agakwega yikwigira akavuga ati nitwe twaguye nitwe ba victime nitwe bishe bajya n'abicanyi nibaza ko Burundi aho bugeze ubu twamaze kwibona yuko amoko yose yaricanye bashobora kuba bapfuye batangana bitewe n'ibiza byagiye biba guhera muri za 72 n'ahari cyangwa 65 tugenda twumva amateka y'ababashije kubyandika cyangwa kubivuga bagiye batandukana bitewe n'iyo periode yari irimo ubwoko bwose bugapfa umuntu wese avuze uko ibintu byagenze n'undi akavuga ntihagire uhagarara avuga ati twebwe ubwoko bwacu nibwo bwiza cyangwa nibwo bubi nibaza ko twese twokira tukavugisha ukuri hamwe tugashyira hamwe nk'abarundi kubera ko nicyo kiri ngombwa abapfuye n'abarundi n'importe ubwoko bari barimo donc Burundi bwabuze abana babo kuvuga rero ngo umwana kwa kanaka nanje ndo kwa kanaka bajya nibo babi nibaza ko naho byo tugeza kandi naho nabyo byatugejeje aho tugeze ubu habi arageze rero ko twese twumva yuko Burundi bwabuze kandi ko twese twabuze uwapfuye wese umuhutu umutwa cyangwa umuganwa cyangwa umututsi bose n'abarundi kandi tukwiye kubabarana nabo babaye hanyuma Lydia muri urwo rugendo we waciyemwo waruciyemo mu 1993 hari abaruciyemo iyindi myaka itandukanye guhera muri 2015 tukaduga za 72 imyaka myinshi yagicamo ugusesa amaraso mu gihugu c'u Burundi ku bwawe wafashe umwanya usubiramo mu byo waciyemwo usanga ari giki gituma ivyo bibi nk'ivyo biguma vyisubiriza mu gihugu nk'ico hakabaho inzanko hakabaho kwicana baba bapfa vya politiki baba bapfa ivy'amoko hari impamvu nibaza kugira kuri nkozi ibiri cyangwa zitatu hariho l'impunité kudahana birababaje kubona abagiye bakogora amarorerwa yose abagiye bayakora ugasanga baricaye aho ntibahanwe hama bakabana na babandi bagire nabi hamwe bagire nabi nabo bakura afite iyo nzigo kumva ko azihora aho rero niho bitangira hagize akantu gato kaba uwo muntu avuga ati reka ahubwo nihore ngize Imana mbonye aho mpera hariho kudahana hariho kutavugisha ukuri hariho no gushira urwanko mu bana kuko nabonye ababyeyi bafite igikorwa gikomeye nacyo numvaga ko mu gitabo nanditse singira abana banje bishoboye nabwira abana b'abarundi kuko nibaza ko ari nka generation zamaze kubafuta niba ariko no bivuga udashobora gusura kubwira ikintu badashatemera ariko abana nabonye abana ari abantu bakomeye kandi aribo Burundi bw'ejo ni tutababwira ukuri tubabwira urukundo tubabwira yuko nta bwoko bubi buhari ibintu bizobandanya nidukura tumumva mu masaro nzi ko turidoga tuvuga ngo bajya abahutu ni babi ngo bajya abatutsi ni babi umwana azokura avuga ibyo abo nibo bana nahuye nabo nanje bamukaga bampura ukundi ukibaza uyu mwana w'imyaka 13 ariko aragutwa ngo amututsi we umwana w'inzoka ukibaza uyu mwana ahantu yabikuye nahandi yabikuye yabyumvise amasaro se na nyina babiganira yanise muri famille ibyo bavuga yatabyumva ntaba yarabivuze donc abana bacu tubigishe mu rukundo tubigishe uko nta bwoko bubi tubigishe ko abantu bose ari abantu kandi bakwiye kubaha umuntu uko ari kuko uko yavutse ntiyabisemo kandi nuko yiyumvira nako akumubahire mu gihe ntawagiriye nabi yumve ko we afise uko yumvira n'undi afise uko yumvira icyo kintu kimubahire bubahane bakundane ubundi ibintu bigende neza
ariko ntihabaho kutavugisha ukuri. Ugasanga muri 72 hari abavuga ngo nitwe bishe gusa, abandi bati nitwe bishe gusa. Ntibavuge bati hari abahutu bapfuye hari n'abatutsi bapfuye, kugira ngo abantu bose bashire hamwe bumve ko urundi bwabuze. Ibyo bintu nibyo bizagenda byatiza urwangano tugakomeza muri ibyo. Rero niba igitabo cyane gishobora kugira icyo gifasha kugira ngo basi abana bato bakure bumva yuko ibyo bintu by'amoko vema bikwiye kubavamo, n'ibyo bintu byo kutiyumvira kimwe n'ubundi bikwiye kutaba impamvu yo kwica umuntu. Turihombesha, nitwe duhomba abarundi bose, duhomba abo twica, ne duhomba n'abajya bishe, kuko iyo umuntu yishe burya nawe abahombye, si umuntu abakiri umuntu cyangwa niba mufunga ni impano Burundi bubuze. Donc tugerageze gusigasira mu bo dufite, tugerageze gutanga urukundo, twigisha urukundo abana bacu. Nicyo cyo nyine cyo tuma tudasubira muri ibi bintu twaciyemo. Ubu rero Lydia La Cicatrice, igitabo cawe gifise uwo mutwe, nabivuze nkitangura muri make yuko hageze igihe bikanka yuko vy'ukuri iyo nkuvu yawe yerekana mu gitabo bagisoma aho bazoyibona ko hagira n'igihe ugasiga ko agasiraje kirabura mugabo hashushe bikaza bikaguseseka ko wabigira kugira ngo ntiboneke iyo nkovu. Ubu aho ugeze inkovu yo ku mutima yarakize, nimba yarakize, gukira inkovu niko kwibagira cane? Oya, gukira inkovu so kwibagira malheureusement burya les traumatismes zozo nibaza ko umuntu arwana nazo, sinzi sinavugira bose, ariko les traumatismes zozo ziracarimo. Urumva ni nkamwe nakubwira, niyo ngeze mu Burundi manutse no mu kibuga cy'indege numva insécurité, numva urupfu turi kumwe, numva nshobora kumanyera wose. Izo traumatisme ntizihera, uraryama ukarota, nkarota nabi, ndacarwana navyo. Urupfu ndarubona, ndumva deboye, ndagira décrochement mbi, ariko sibyo binganza, ndazi ko c'est mon passé biri muri jewe, ni inkovu justement ntizadisparesheje. Igikomere cyarakiza, ariko inkovu zirahari kandi zarabiye ngo zinyibutse ko ibintu byabayeho. Donc hari ibintu sinibagira birimo, les souvenirs zirahari, bijya nanditse biri muri jewe. Hari igihe bintera bikanyuzura nkabibona nkarwana nabyo, ariko ntibinesha kuko ndavance. Ni inkovu mfise mu bumuga, navuga ko ari nk'ubumuga quelque part, ariko butambuza kubandanya kandi nkabandanya ubuzima neza. Akajambo ka nyuma wobwira bariko baradukurikira, baba abafise ivyo bikomere vyo ku mutima, vyo ku mubiri, baba abahura nabo bantu bafise ibikomere, baba bakorana navyo, kuko watubwiye ati jewe ko vyatanguye barambaje ati ndi umuhutu canke ndi umututsi, gutyo igitabo mba natanguye no kuciyumvira niki. Akajambo ka nyuma wobwira muri rusangi abatwumvirije bose nakaegalite? Akajambo ka nyuma nibaza ko nababwira ikintu noba narakuye muri izi ngorane zose umuntu yaciyemo. Ikintu noba nari gikomeye apaho yo kuvuga yuko atari ubwoko bwica. Ikindi kintu noba narakuyemo no kutigera umuntu atakaza kwizera, ukavuga uti ibi biriho no munsi ejo bishobora guhinduka. Ukicara uzi neza yuko niba ubabaye uyu munsi ibintu bikaba bitameze neza, umenye ko mu masegonda make byose bishobora guhera ukamererwa neza. Kandi niba wumva umerewe neza, ukaba ufite umuryango, ukaba ufite amahera, ukaba ufite ibintu byose, ukaba ufite na la santé, umenye ko umwanya wose bishobora guhera ugasigara nta kintu ufite. Donc mu buzima twige kubaho duciye bugufi, tubeho nk'abashobora gupfa ejo, kandi tubeho dufite but yo gukwirakwiza urukundo no kubana neza. Tubeho neza kandi tubane n'abandi neza. Tumenye yuko ibyo dufite atari ibyacu dushobora kubibura, ariko tumenye yuko niyo bitameze neza ejo bishobora kugenda neza. Nuko rero Lydia Ininade Sentamo, tugushimire cyane kuri kano kanya wahije rya Amerika kugira ngo dushobore kuyaga kuri kino gitabo cawe La Cicatrice. Ejo niho twongera guhamagara uzotwitabe nkuko wabikoze. Urakoze cyane Diane, ndanezerewe rwose ko wampaye akanya ko kugira icyo tuganira. Ego, tugasaba imbabazi cyane gose abakunzi b'ijwi rya Amerika bari batwandikiye ari benshi mu Burundi, mu Rwanda, Mozambique, Malawi, Tanzania na Uganda, basaba ko tuyaga amatelefone vyatwankiye no musi ntwashobora guhamagara ku mugabane wa Afrika, ariko abo twahamagaye bose tukayaga iburaya no ngahamwe Amerika. Mwakoze cyane. Iki kiganiro mushobora gusura kucumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, mukanagisanga kuri YouTube yacu ari VOA radio yacu. Kuri micro mari kumwe na Jodiane Nahazwe, ndabikibanuye ndabifuriza kubandanya muranirwa mu vyo muri mu vyose naho butaha.